ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay natuyan, nagmayat yung kapay. Nangrunan no at datinapay. Inutang ko lang kin ni Marikwan ng dayta kapi kan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kino nagadon ti mga ibagbaga saan nga agpautang dayta ba? Inistro kak gayam. Hanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nun nga agpautang ni Marikwanang? Ay kit di tayo mapilit no di na kaya tagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay. Awan aminan dito balay. Ay, siyempre Apay, nagkunamot kan ka ajak yawid adagos. Ay, ang mga nukomporminto man ti pangigas-gastusam. Pangigastusak kumangay ka awa mo bisyaw. Malalala. Inakun ije barangay haul tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo di mo liplipatan. Yawat mo adagos kanya. Maribanan, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw? Nay, adda ayamot kapipintasan. Kunod na mo, nabayagan na? Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mo't amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan mo't apudnaw? Kat, asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan ani Marikwanang. Aya. Nay, apay, saan ka amamatay nga iso ti kapipintasan? Ay kat, mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko na mata. Ay, wen gayam. Kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Iso mo ilagayam anasapaan na pan. Ay, Maray, manungay mo ti maala na. Ay, jak mo amare. Tako na damot ang imato kano ti honorarium dagiti o-opisyal tayo. Ay na, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ro dito'y arubayan niyaw. Tama pa anak man, ijay laawd. Na, apay maray, mapan ka dita barangay hall? Yes, naragsakak ang gail. Sika ngay. Ay kit naragsakak mo't Agam, urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, sika may tanggail. Ay, sigurado nga urayan ni Antim ije balay. May katagawid ka nga rutin Una, sigurado. Nakabanikas manan ni Antim. No jak yawid daytoy honorarium ka. Ay, Kapitan, mabiit lang. Si Kamot Maray, papanam. Itayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, nakngamawan lata. Apay apumanag na ka? Ay, kasyan na kuma, Kapitan. Kasi kami talaga hindi ba dong ka? Ay, nauna yun. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Awan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kasi kayo talaga Ay, Kapitan, ka di kwartam dita. Ay. Ipabulod mo na kanya, tabayadak tumula dagaw. Kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami matkin ni Badung kau. Kasana no matay ka bay. Natakonsensya nakpay mo. Sige. Paggudwaan tan, dahito ikaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakil talaga dahito tulong mo ka na kamay kin ni Badung kau. Honorarium. Ay, unay kamutin.
Ay, kadadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't pumudot iti bulsak Day tala daw-dawatin mo't yamom. Nasaya at mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5. Ikwa, inak agkapen, babalen. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa. Anya kwa, ay makaungutak ngay. Kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasida ka no ni pare badong. Awan bagas da, awan amen. Kat imutang iso nga impautang kunji kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kanu adagos. Ay, amaw nga agbaybayad iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da ito'y asermon. Ay na, 1 to 3 na kamanon. Kwarog, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo Wine, adangin ngina tila ako na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay jay sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at Teresina, lokal dagijay. Kasta ka day. Patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwa ng apaggatangan. Kaya't mo kada sa wine, napintas na Teresina na. Napintas, jay langan ni Marikwa ng. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamisuaut. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawain. Ayunan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan may kinhitatama ba daw? Uy, ando siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kini kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Tadito iti paggatanga. Ayun kayam. Agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan no adda ibilin na ka na kayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay katsiyempre, nasing pagayam. Man nakaawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan ang kuday ta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagak lang tipod no, kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin anasaya at kiniangkel ka. Sa anak ka di anasaya at iday? San may? Sa baliitan na. Paborito kun ang kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marituyang daytaken ka, Maray. Ay na, when Maray, sika kanu ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Kat, imbag ano na mati kamat Maray. Apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat, sika kanu ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Oy, si Kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Di ka lang mabain alabas dito Teresina kasaan kamot ngarod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na aging gayta saan na pa'y abinaybayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, Maray, 150 pesos. Una yun, Mare. Binugkawam matlat tanjay lakay. Sana ka basta-basta agpautang Maray. Amumat day tangaw galik. Kuna kaano agpapautang kaitan. Ay saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod Jak makautang ita. Ay, agawid kan Maray. Ta saan ka pautangan?
Na yan nabusog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti sidainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin, ariray, maka. Ay, unay kamutin to yan. Tila magpagot-utangan mon. Kapitan, naiturad mo nga utangan. Nadamag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, uray asinaw, nalakaklaang ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Kasano ang nautangam ni parinteng? Kan marikwanang, kat saan da nagpapautang da kita? Ay, marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan naka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto pa pautangan ni Nana Tuyang. Kasta aya. Unantay, agsubli-subli ni Nana Tuyang nga umututang iti tersina na. Madinsa ti kastoy ang mapaspasamak Tauray mat nga uncle mo, inutangan na. Ay, isumat lagayam nga imbaga na nasingpat ni Uncle Kaw. Tainutangan na mat gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na nasingpat. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Inteng, singiramon ni Marituyan. Ay, isan pa nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak ngamin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito balay. Ay, wun nga agpaiso. Ala, inkasingiranan. Ay, jak pa'y mo ugalit ti agsingir-singir iti pautang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man langan. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay Kapitan, anya ti bagam. Ay, maray. Apay nalipata maon. Ti anya Kapitan. Jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas ken abayadam mo Ay, saan ka nasaya at Kapitan? Awan babain mo, singir ka la singir. Kaguran akon ita, tasyak ti agsingir. Si kansan ti kalalaadan a Kapitan anakitak. Yay, ay. Saan kan taon ngay botos? Nangigmumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman kasarita ni Pari Badong. Anya kumamot ti maitulong ngay ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya ati kasday nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun Saan kayo ang mabaling o masidag dito oy? No saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pintas. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Ay, Marituyang. Si kamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong ungod. Iso ang nagpaigid basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersinak, di damot din agbayad, labas da alabas, awan babain da. Oray tanapintas ka malat. Wen gayam, oray si kamaray, kat dakkel mo tanti utang mo dito tersinak. Anya mo ni seksi ako mari ko na umutang ako mapay ka. Umutang ka, kat saan ka pa'y nagbaybayad? Agbayad ka pa'y Siyak matanti ung tamaray. Iwarwaras ko pa'y iti sabali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkunang amin ngayon kay warwaras napintasak. Ibabawik nga rodaun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang rodaun. Nagalas pa ito halaym. Iwaras kon to pa'y.
Tapno awanon umay gumatang dito'y tersinam. Pare Badong! Pare! Umay ka man biit! Apay, Maray. Ay, pare! Hmm. Bagbagaan man mat ni Marituyang? Apay, kanyo tinaramid na. Kat no idising-singiran ni inting iti utang na, agungat maten. Ag kakasakit asa o timbagbaga ka ni inteng. Ay, unay mo daytan, Maray. Kababainan akin ni kumparay. Isu abagbagaam. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang, puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan, puro ag kakasakit mutten abalikas ti imbagbaga na. Naska na dumagas ka dito tersina, kabadong. Ay, wait, Maray. Bagbagaam man ni tuyang mo Amukon, Maray. At damot utang na dito tersinam. E di singir kon, kaguran na kon. Siya kanon ti kapapangitan na kagawad. Kas damot ti reklamo ni Maribanang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamuk ni tuyang ka. Apay adimbagas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tanda imbaga na kanyak. Kadyak na gustuhan, yung danon na, ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray pay gayam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik, pinagsasawan pa. Kal, talaga mag-anaalas ti ugali dagit at tao. Sika, tinalas ti ugali na, tuyang. Isu asika ti rumbang amapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramida ngay dayta. Apay, di mo kaya nga ramiday. Kaya't mo mapang-uro iti binalsay. Siyak itan ti pang-uram iti pinalsay. Gawin na. Ay, awarin ti mayat na makigayam kayong ka. Gapo iti dayta nga ugalayim. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kadakwada. Tanabatad asika ti matiti ugali na. Ala na toyang. Ingkan tapno saan ka mapukawan iti gagayam. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni pagayam uken dita kam 6. Ken kada kayo amin ng apo anayat adumdum nga kadagitid turangan Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.